Ula unatue munene wa thukumi kauntini ya Masaku Mwengi Mutuse ni wabia ya ithekangu sanisio ila siende ukusiwa kati wa atongoi ma ukambani ngwatanioni ya Azimio Oka wala kueta ngusanisio isu nitonya kuete uaniko wa kura sia ile mbetani ya ukamba ila ngwatanio ii ya ile kukwata ainena na andiki mama wosokoni wa Kibwezi. Mutuse na ula ni umwe wa atongoi chamani cha kiuteti cha maendeleo chap oingi ni wenda tongo ya kuia utei bathukanio sio aiwe tangu sanisio mbeangi kate wamo ni kuna ngwatanio kana iyeuna ngwatanio ya Azimio la Umoja. Kennedy Mulinge enaingewa nena etuna kutoa isendambuka ya kokomanda na enenthi wodini ya kikumbulio ethio ila Kibwezi cha uthilono wasiwa kauntini ya Makoni monene o atina wathukumi kauntini ya Masaku Mwengi Mutuse ni wavya yetheka otonekanu wa ngusanisi ila siende ukuso wakati wa ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na magavana totoma ukambani na la ondheme ngwatanio ni ya Azimio la Umoja wa Kenya kuvalanya kuli ila ngwatanio ile kukwata ukambani onethea kwina ngusanisio ndongo sio kamba. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Dr. Alfred Mutua, Charity Kaluki wa Ngilu, Professor Kibwana ithio mthatu katika Azimio andu meba mwe akamba maisie mathoka me chondoni ni makungana kindu kila chapata ni kana Mheshimiwa Kalonzo we maundola makonenete na Musumbi na Mheshimiwa Raila governor na sio be maundola macio inenete na Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta maundo acio monthe matungianewa ethwani maendeleo ethwani akamba kukwata ibila nene katika serikali imaanisha kana nzima ya Kalonzo na nzima ya magavana si atungianewa akamba makakwata kindu kinene katika serikali na kwa uba ingwa wasio vala ona oyovo Mutuse na ulani umwakati wa atongo chamani cha maendeleo chap na kila mutongo wa chomo nene Dr. Alfred Mutua wende na kukusanya na Kalonzo waweta vena vata wa aele vamwe na magavana angele maukamba ni Mekalenthi na kunena nya aiweta ngusanisio mbeange tasio kuna nzika yosia kusimia ndongo ya Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kula ilembetani ya ukambani kamba mate ni meze kananzi mayo wa yaaneka na balando mekuona tape na mukusanisio ni tipope kwa mundu miako itho anakelele lakini baadaye letha abe nomba yakiwe ndicio kane kulie ndongo isitu kana nayo binda ya mekusanyo yu nayo tiesio yutu Mekalenthi tandu amwe twase kana twe bandu bamwe na tuyamba kuia maundu ala matwana cia kando mundu be maundu maingi ala matukwatanĩtie twitikalane nikenda tuliko kamba na twithi Kenya yonthe tumanthe Raila kula nikenda sindu ila tuneneta na Raila cia mukamba katika serikali ya Raila wethe nacio ciina acio nundu wa ngusanisio na riu ibinda ya uda kukamba ni na thelile twendula manaeta nitunethie na yu ni ibinda ya umeaka na yu ni ibinda ya kuna kula na kula situ twenda kwitungania ngaleko ya Azimio ukiwa wamo wa mauta mangali na ula uende na kusukumia matho wa mauta akwambata uyumilia chathini ki vala mwene kivila wa ene ngali cia kugua ene the county na Makueni David Makali aiteta tamaende na kukwata wasio vya sala ni oo Mutuse wa kule President Uhuru Kenyatta kulikela katika lengese niki na kuweta usongi umwithianu transport ya VSV ile kwa andu maitu ni balikile thina munene nasie yu fair ulata na uma na uo ithio ya Makueni area cia mutitu andei na kwambata ilobi tititona kubandia nundu andu maitu na biniye muno uchumi wa nthi ni muthuku na yukubandia fair mauta mabandite thina munene muno na andu maitu ni lazima ma travel mathi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta no Musumbi tumakulie kana kindu ki cha mauta aikenzia cionthe aminane nacho as quickly as possible andu maitu makwate mauta makuyana kila kibetu kwate mauta na twimukulia kwa ndaya etha uona mubango wa andu amwe me biasala ni ya mauta nikenda mambatie mauta anengane mwamulo kwa EPRA ala ni mabanga mathoa ma mauta wakana uyu maiweta bei wa mauta maikatete kwambatia mauta bei. Kennedy Mulinge Mutongo TV Makueni.